Good evening students. எல்லாரும் மாணவர்களுக்கும் வணக்கம். එළිය සමන්පාඩ සරල සමීකරණය කියන්නේ මොනවද කියලා අපි බලන්න යනවා. මම මෙතන දැන් ගණන් සමහර ඒවා පොඩක් බලලා දාලා තිනවා. சில கணக்குகளை நான் இன்னைக்கு உதாரணங்கள் போட்டுக்கிறேன். அதில் பாப்பம் கொஞ்சம் பார்த்தேன்னா சிலவங்களுக்கு அது கிளியர் ஆகிடும். එළිය සමන්පාඩ සරල සමීකරණය කියන්නේ විසන් දන්න ඒ කියන්නේ x කියන්නේ කීයද y හරි මොනාරි අකුරක් දීලා තිබ්බනම් එයාව කීයද කියලා හොයන්න ඕනේ. எளிய சமன்பாடுன்னு சொன்னால் அதில் வார அடையாளம் வந்து தீர்க்கன்னு சொல்லி வரும். பார்ட் 1 பேப்பருக்கு அந்த கொஷின்ஸ் வரும். அப்போ அது பார்ட் 1ல் எப்படி வரும்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் எக்ஸோ வையோ ஏதாச்சும் ஒன்றை கண்டுபிடிக்கணும். தீர்க்கன்னு சொன்னால் கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் எளிய சமன்பாடுக்கு உண்டான மெயின் விஷயம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கணக்கை பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் கணக்கில் வந்து எக்ஸாக உண்டு ரைட் பழனி காண்டியாங்க அப்படி பழனி முதலாவது பாப்பம் எக்ஸாக உண்டு சமன் 4 මෙතඩ් මර ඔන්ඩු එක් දන එක සමානය අතර මෙතඩ් එකේ පලනි මෙතඩ් එක අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්න කියන එක. දැන් මෙතන තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක හොඳට බලා ගන්න. අපිට පේනවා මේකේ තියෙන මේ x ධන 1 සමාන 4 කියන එක ධන 1 කියන එක සමාන අනිත් පැත්තට ගෙනිච්ච ගමන් මේක ඍණ 1 කියලා මාරු වෙනවා. එතකොට මෙතන පැහැදිලි වෙනවා x සමානයි 3. இப்போ இன்னைக்கு எக்ஸை தனியாக காட்டணும், நம்பரை தனியாக காட்டணும். அப்போ தான் எக்ஸில் பொறுமதியை காணலும். ஆகவே இந்த கூட்டல் ஒன்றை சமன் கங்கால கொண்டு போனால் கழித்தல் ஒன்றா மாறும், சய ஒன்றா மாறும். ஆகவே எக்ஸ் சமன் 3ன்னு வந்துடும். இது மெத்தட் நம்பர் 1. 2 பார்த்துன்னு சொன்னால் மெத்தட் நம்பர் 2ல் நாங்கள் அதே சிஸ்டம் தான் போட வேணும். ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நடக்குது, கூட்டல் உண்டு சக உண்டு அதை இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும், அதில் மறுபக்கம் கூட்டலாக இருந்தால் கழித்தல் போடணும், සග වර්ණ සය පොඩු. මෙතන ධන 1 කියන එකට විලෝමයේ විදියට අනිත් පැත්ත තියෙන සංඛ්‍යාව දානවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ධන 1 නැති කරන්න ඍණ 1 ඍණ 1 කියලා දෙපැත්තට දානවා. එතකොට මෙතන ධන 1ට ඍණ 1ක් නැති වෙලා x කියලා එනවා, මෙතන අඩු වෙලා 3 කියලා එනවා. මේක තමයි දෙවෙනි මෙතඩ එක. දෙවෙනි ගාන දාලා තියෙනවා බ්‍රැකට් එකක් දාලා දෙක දාලා තියෙනවා. ஒரு බ්‍රැකට් ஒன்று போட்டு முன்னுக்கு 2 வச்சிருக்குது. மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் எப்படி செய்யறேன்னு காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் வந்து இந்த முன்னாடி ரெண்டை வந்து எக்ஸால் பெருக்கணும். ஃபுல்லாக இந்த பிரேக்கட் வந்து என்ன அர்த்தம் சொன்னால் முன்னுக்கு யார் சரி இருந்தேன்னாக்கா அதால் நாங்கள் பெருக்கணும். එතකොට මේ වරාන් කියන්නේ මොනවාද, ඉස්සර කවුරු හරි හිටියනම් ඒක වරානෙක ඉවත් කරන්න වැඩි කරනවා. දෙවරක් x 2යි x දෙවරක් 3 6 සමානයි 8. එතකොට ඊළඟ එක මොනවද තියෙන්නේ, x එක පැත්තයි සංඛ්‍යා එක පැත්තට ගෙනියනවා. එහෙනම් මේ දාන 6ව සමාන මේ පැත්තට ගෙනිච්ච ගමන් ඍණ 6 කියලා මාරු වෙනවා. එතකොට 2යි x සමානයි මෙතන අඩුලා 2ක් කියලා ආවට පස්සේ මේ x එක තනි කරන්න ඕන නම් x උත් එක තියෙන සංඛ්‍යාව x ஓட இருக்கிற அந்த ரெண்டை வந்து இல்லாம ஆக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும், ரெண்டால பிரிக்கணும், ரெண்டு பக்கம் දෙපැත්තට දෙකෙන් බෙදනවා. එතකොට දෙකට දෙක සුළුනා මෙතන x තනි වෙනවා සමානයි 2 වක දෙකක් කීයද කියලා බැලුවම ඒකයි. அப்ப 2க்கு 2க்கு வெட்ட ஒரு முறை வரும் x. ஆகவே 2ஆல் 2 பிரிச்சேன்னா 1 வரும். இதுதான் மெத்தட் 1. ஸோ மெத்தட் 2 பார்ப்போம். மெத்தட் 2ல் வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னாக்கா, ப்ரெக்கெட்டை இல்லாமல் ஆக்காமல் ப்ரெக்கெட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் இரட்டையாக இருக்குது, அதுக்கு அடுத்தாப்புலையும் இரட்டையாக இருக்குது, சமன் கங்காலையும் இரட்டையாக இருக்குது. ஆகவே எங்களுக்கு குறைஞ்ச நம்பர் 2 நீக்கிறதால நாங்கள் 2 பக்கமும் பிரிக்கிறது. එතකොට වරාණක ඉවත් කරන්න නැතුව මුලින්ම බලනවා ඉරට සංඛ්‍යා තියෙනවා සමාන ඒ පැත්තත් ඉරට සංඛ්‍යා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මොනවද කරන්නේ, කෙලින්ම අර දෙකව නැති කරන්න දෙකෙන්ම දෙපැත්තට දෙකෙන්ම බෙදනවා, பொடிம සංඛ්‍යාවෙන් බෙදනවා. එතකොට මෙතන දෙකට දෙක සුළු වෙලා 2க்கு 2 வெட்டிப்பட்டு මේ වරාණ එක නිකම්ම ඉවත් වෙලා x ධන 3 කියලා එනවා. 2க்கு 2 வெட்டிப்பட்டு இங்கனக்கு இந்த பிரேக்கட் இல்லாம பேத்து x ஆக 3 வரும். சமன் 8ට 2 වா කීයක් තියෙනවද කියලා බැලුවොත් 4යි. 8 உள்ள 2 எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தேன்னாக்கா 4 2 வரும். அதுக்கு போற விதி என்ன சொல்லுதுன்னா x தனி කරනවා. x එක තනි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ ධන 3 නැති කරන්න ඕන විලෝම සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ ධනට ඍණ දාන්න ඕන. அப்போ சக 3 இல்லாமல் ஆக்கணும் இருந்தால் அதில் எதிர் நம்பர் சய 3 ரெண்டு பக்கமும் சய 3 போடும். இது வந்து முறை 2ல் வரக்கூடியது. ஆகவே சக 3க்கு சய 3 வெட்டிப்படන எக்ஸ்னு வந்துடும். 4ல் 3 போனேன்னா உண்டு. இப்போ කනක நீங்கள் வந்து ස්කෝලේ හදනකොට ගණන් හදනකොට මේ මෙතඩ් දෙකෙන් කවුරු හරි ඕගලන්ට පළවෙනි මෙතඩ් එක සමහර අයට තේරුම් ගන්න පුළුවන්, සමහර අයට දෙවෙනි මෙතඩ් එක හරියන්නත් පුළුවන්. එතකොට දෙකම හදන්න ඕන. ඔයාගේ කැමැත්තෙන් එක මෙතඩ් එකක් පෙන්නුවොත් ඇති ඒගොල්ලන්ට. රයිට්. අපි එහෙනම් ඊළඟ ගානට යමු.
ඊළඟ ගාන බලන 3x ඍණ 2 සමාන 7 3x 2 சமன் 7 வந்திருக்கு. ஸோ இதில் மெத்தட் ஒன் வளமையை போல் என்ன செய்யணும் පළවෙනි මෙතඩ් එක අපි දන්නවා සංඛ්‍යා ඍණ 2. ඒ කියන්නේ අකුරු එක පැත්තට සංඛ්‍යා එක පැත්තට ගෙනියනවා. එහෙනම් අකුරු 3x එක එමුව තිබ්බා සංඛ්‍යා ඒ පැත්තට ගෙනිච්ච ගම ඍණ 2 සමාන අනිත් පැත්තට ගියාම ධන 2 වෙනවා. அப்போ சைரண்டு அங்கால கொண்டு போனால் சகரெண்டாக மாறிடும். அப்போ 3x සමානයි 7යි 2යි 9 කියලා වෙනවා. x උත් එක්ක කවුද ඉන්නේ? යාව නැති කරන්න ඕනේ. හේතුව මොනවාද? අපිට ඕනේ x එක කීයද කියලා බලන්න. x ஓட யார் சரி இருந்தாலும் அவர்த்த நாங்கள் இல்லாமல் ஆக்கணும். அவர் இல்லாமல் ஆக்கணும் இருந்தால் ரெண்டு பக்கம் அதே நம்பரால் அதை பிரிக்கணும். අයට 3ට 3 කැපෙනවා. මෙතන x වෙනවා. මෙතන 3න් 9 සුළු කරාම 3 කියලා එනවා. මේක මෙතඩ් එක 1. එහෙනම් දෙවෙනි මෙතඩේ කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. දෙවෙනි මෙතඩ් එක පෙන්නලා තිනවා. දෙවෙනි මෙතඩ් එකත් අපි මුලින්ම ඍණ 2 කියලා තියනවානේ. x සමග තියෙන එකේනාව ඇති කරන්න දෙපැත්තටම ඍණ 2 කියන එක ධන 2 දානවා. x ஓட யார் சரி இருந்தாலும் x தனி காண்றதுக்காக வேண்டி நாங்கள் x ஓட இருக்கிறவங்களை வந்து சயவாரிக்க போகல நாங்கள் சக நம்பராக போட்டு ரெண்டு பக்கம் ஒரே மாதிரி கொடுக்குறது. ஏன்னா රින්න දෙකට ධන 2 සය 2ක සග 2 ඉල්ලාම போயிடும். එතකොට උත්තරය එතන 3x කියලා ඉතුරු වෙනවා. එතකොට 3x එක මෙතන ඉතුරු වෙනවා. මෙතන 9 කියලා එකතු වෙනවා. පස්සේ මේ x එක තනි කරන්න ඕන නම් මෙතන කියපු විදිහම තමයි 3ෙන්ම බෙදනවා. බෙදුව ගමන් x කියන්නේ 3 කියලා එනවා. ඒතර මේ ගණන් උත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා. මේ දෙකෙන් මොන හරි මෙතඩ් එකේ එකක් දැනගත්තා නම් ඔයාලට ලේසි. ඊළඟ ගන්න. ඉස්සරහට භාගයක් දාලා වරාණ එකක් දාලා තියෙනවා. වරාණ එක දාලා 20 කියලා දාලා තියෙනවා. පළවෙනි මෙතඩ් එක භාගයෙන් ಗುಣ කරන්න ඕන. හරි பிரேக்கெட் உள்ளுக்கு போட்டிக்கிறாங்க 4x 8 சமன் 20ன்னு சொல்லி. அப்போ முன்னாடி அரேன்னு இருந்தது அரையால பெருக்கணும் எல்லாத்தையும். එතකොට බෙදනවා වැඩි කරනවා කියන්නේ අපි භාගය වරක් 4x එක කියන එකට වඩා 4x එකෙන් භාගයක් කීයද කියලා බැලුවම 2x කියලා මෙතන පෙන්නනවා. 8ෙන් භාගයක් කීයද කියලා බැලුවම 4ක් කියලා පෙන්නනවා. எப்பவுமே அரையால பெருக்க போகணும் நாங்கள் உள்ளுக்கு இருக்கிற நம்பரால தான் அரைவாசி எவ்வளோன்னு கேட்கணும். 4x அரைவாசி எவ்வளோ 2x 8 அரைவாசி எவ்வளோ 4 அப்படின்னு எழுதிடும். එතකොට වරාණ එක ඉවතනවා. බ්‍රැකට් இல்லாம போயிட்டு சமன் 20. இப்போ வளமையை போல சய 2 சய 4 சமன் கங்கால கொண்டு போகணும்னு சொன்னா சக 4 மாறிடும். அப்போ 2x சமன் 24ன்னு வந்துடும். அப்போ x ஓட யார் இருக்கிறார் 2 தான் இருக்கிறார். அப்போ 2 இல்லாம ஆக்கணும் இருந்தா දෙකව නැති කරන්න ඕන දෙපැත්තටම දෙකෙන් බෙදනවා. එතකොට දෙකට දෙක සුළු නාම මෙතන x වෙනවා සමාන දෙකෙන් 24 සුළු කරාම 12යි. මේක පළවෙනි මෙතඩ් එක. එහෙනම් අපි ඊළඟ දෙවෙනි මෙතඩ් එක බලමු කොහොමද කියලා. දෙවෙනි මෙතඩ් එක පැහැදිලියෙන් දාලා තිනවා බලන්න. දෙවෙනි මෙතඩ් එක භාගය. මේ භාගයව නැති කරන්න ප්ලෑන් කරනවා. කෙලින්ම භාගයව නැති කරනවා කියන්නේ පල්ලෙය දෙකනේ තියෙන්නේ. එන දෙපැත්තට දෙකෙම ගුණ කරනවා. அப்போ இந்த அரை இல்லாமல் ஆக்கணும் மாதிரினா கீழே 2 ஈக்கிற படியாக 2ஆல் பெருக்கணும் எல்லாத்தையும். එතකොට මෙතන දෙකට දෙක නැති වෙනවා. මේ පැත්තට 20 වරක් දෙක කියලා 40 මාරු වෙනවා. එතකොට මෙතන වරාණ එකක් නැති වෙනවා. මොකද මේක දෙකට දෙක සුළු කරාම එකයි. එක කියන්නේ අපි ගුණ කරාම මේ සංඛ්‍යාවම එන්නේ. පස්සේ අපි කතාව දන්නවා කොහොමද? මෙතන ඍණ 8ව දෙපැත්තටම ධන 8 ධන 8 කියලා දානවා. සය 8 வந்து ரெண்டு பக்கத்தும் சக 8ன்னு போடுறோம். එතකොට ඍණ 8ට ධන 8 මෙතන නැති වෙලා 4x කියලා එනවා සමාන මෙතන මේ දෙන්නා එකතු කරාම 48ක් එනවා. එතකොට මෙතන 4ක් ඉන්නවා x. එහෙනම් 4ව නැති කරන්න 4ෙම බෙදනවා දෙපැත්තට. එතකොට මේ x එක තනි වුණා. அப்ப 4x நீக்கிறது 4 இல்லாம கொண்டு வந்து 4ஆலேயே பிரிக்கும் ரெண்டு பக்கம். அப்ப x தனியா வந்துடும். சமன் 4ன் சுழு කරවිට 12 කියලා එනවා මේක උත්තරය. ඊළඟාන method number 1. பின்ன கணக்கா கொடுத்துக்கிறாங்க. இந்த பின்ன கணக்குல கீழே ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருந்தாக்க පල්ලෙය සංඛ්‍යා දෙක එක වගේ තිබ්බනම් ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම උඩ තියෙන සංඛ්‍යාව එකතු කරන්න. එහෙනම් මම මෙතන පෙන්නලා තියෙන එක 3 ඒවා එකපාරක් ලියලා 2 1 එකතු නම් 3. கீழே ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருந்தா நீ அதை ஒரு தடவை எழுதிட்டு மேலுள்ளதை கூட்டலாம். அப்போ 3ன்னு வந்துடும். அப்போ இது சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சு. 3ට 3 සුළු කරවිට 1යි. ඒ කියන්නේ x 3க்கு 3ஆல வெட்டின x ன்னு வந்து x சமன் 10ன்னு வந்துடும். இது முதலாவது மெத்தட் மூலம் ஒரு வேலை கிடைக்கும். ரெண்டாவது மெத்தட் எப்படின்னு சொன்னா ரெண்டாவது மெத்தட்ல வந்து கீழே පල්ලෙය තියෙන සංඛ්‍යා 3 3 කියලා තියෙනවා. එහෙනම් 3ෙන්ම ಗುಣ කරන හැම එකම. මෙතන ධන තියෙන එකට මේ පැත්තත් ಗುಣ කරනවා, මේ පැත්තත් ಗುಣ කරනවා, මේ පැත්තත් ಗುಣ කරනවා. අද ගන්න ඉන්නේ කාටියට 3ஆல பெருக்கிறது 3ஆல பெருக்கிறது 3ஆல பெருக்கிறது කාටිය.
මෙතන 3ට 3 නැති වෙලා 2යි x කියලා මෙතන එනවා. මෙතන 3 3 සුළු කර විට මෙතන x කියලා එනවා. ගායවර 3 කියන්නේ 30යි. මොනාල වෙට 2x x උපදිනවා. 2x x ෙන් කුට්ටන 3x = 30. 3 දෙනෙකුට 30යි නම් එක්කෙනෙකුට කීයද බලන්න 3ෙන් බෙදෙනවා. එහෙනම් 3 பெருக்கு 30 னா உத்தர பார்க்க 3 பிக்சர்டா x = 10 வந்தது. இது இரண்டாவது மெத்தட். அப்ப அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம். அடுத்த கணக்குல 2x සය 5 සමන් l සය 4x. දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා x කියලා සංඛ්‍යා කියලා දෙපැත්තටම දීලා තියෙනවා. අපි මොනවද කරන්න ඕනේ මේවා x ඔක්කොම එක පැත්තට සංඛ්‍යා ඔක්කොම එක පැත්තට කියලා මාරු කරනවා. x எல்லாம் ஒரு பக்கமும் நம்பர் எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுக்கணும். அப்போ தான் நாங்கள் x கணக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ இந்த 2xக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லணும், இந்த රින මෙතන තියෙන රින 4x කියන එක සමාන මේ පැත්තට ගෙනිච්ච කරනවා. ධන 4x කියලා මාරු වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන 7 කියන එක පල්ලෙහා ලිව්වා මේ රින 5 කියන එක සමාන මේ පැත්තට එනකොට ඒක මාරු වෙනවා. ධන 5 කියලා මාරු වෙනවා. සයන්ජි සමන් කංගාල போல சகஜா மாறிடும். ஆகவே 2x 4x கூட்டினா 6x சமன் 7 5 கூட்டினா 12. 6 பேருக்கு 12 இருந்தாக்க ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு தெரியும், இந்த 6ல பிரிக்கும். 6x සමානයි 12යි. 6 දෙනෙකුට 12යි නම් එක්කෙනෙකුට කීයද කියලා බලන්න 6ෙන් බෙදෙනවා. එතකොට 6ට 6 මෙතන කැපුණා x කියලා තනි වුණා. 6 වසුළු කර විට මෙතන 2 කියලා ආවා. හරිනේ. right. එහෙනම් අපි ඊළඟ එක බලමු. method number 2 එක බලන්න. method number 2 එකෙන් පෙන්නලා තියෙනවා 2xමයි. එතකොට අපි මෙතන කෙලින්ම අපි තීරණයක් කරනවා x එකම මේ පැත්තට එන්න ඕනේ, සංඛ්‍යාවකම මේ පැත්තට තියාගන්න ඕනේ කියලා. நாங்க முடிவு பண்ணணும் x எல்லாம் இந்த பக்கமா நம்பர்லாம் அந்த பக்கமான்னு நாங்க முடிவு பண்ணணும். அப்போ இந்த கணக்கில் நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன் இந்த பக்கத்தில் x வரும்னு சொல்லி. அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற x இல்லாமாக்க நான் சக 4xன்னு போடுறேன். அப்போ அங்கே 4xன்னு போட்டால் இங்காலையும் 4x போடுறேன். ආය පැත්තක නැති කරන මේ පැත්ත එක තමයි x ඕනේ හින්දා මේ පැත්ත එක නැති කරනවා. ඒ හින්දා මෙතන තියෙන ඍණ 4x නැති කරන්න ඕන නම් ධන 4x කියලා දාන්න ඕන. මෙතන දැම්මනම් මෙතනත් දාන්න ඕන. ඒක තමයි සාමාන්‍ය නීතිය. ඒ වගේම මෙතන තියෙන 5ව නැති කරන්න ඕන නම් ඍණ 5 නිසා අපි ධන 5 මේ පැත්තට ධන 5 දානවා. right. එහෙනම් මෙතන මොනවද වෙන්නේ කියලා ඊළඟ බලමු. ඊළඟ එක ඍණ 5ට ධන 5 නැති වෙනවා. මෙතන ඍණ 4x එකට ධන 4x නැති වෙනවා. இங்கனைக்கு சய 4x சக 4x வெட்டிப்பாடும், இங்கனைக்கு சய 5க்கு சக 5 வெட்டிப்பாடும். இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது, 2x 4x இங்கால 7 5 போறோம். 2x 6x கூட்டினா 6x இன்னைக்கு 12. ஸோ இதே மெத்தடில் அடுத்து வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ கணக்கு கொஞ்சம் விளங்குற மாதிரி இருக்கு. இதே மீறி விளங்கல அப்படின்னு சொன்னால் காமெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் எனக்கு மெத்தடில் என்ன சரி விளங்காத கணக்கு இருந்ததுன்னா போட்டு கேட்கலும், நான் அதுக்குண்டான ரிப்ளை உங்களுக்கு தரும். ஓகே பாருங்க, ஒரு கணக்குக்கு எக்ஸும் வையும் ரெண்டும் வராது. அப்போ இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு மேஜிக் கொண்டு இருக்குது. ஸோ நாங்கள் கணக்கு செய்கிற மாதிரி செய்வோம். අපි බලමු මෙතන දැන් බලන්න x උයි y උයි දෙකම දීලා තියෙනවා. කවදාවත් එන්න බෑ. විසඳන්න කියන එනකොට අනිවාර්යෙන් x නැත්තම් y විතරයි එන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේ වගේ දෙකක් එනකොට මොන හරි මෙතන අපි හදලා තමයි බලන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි හදමු. මේ වරාණක ඉවත් කරන්න නම් වරාණක ඉස්සරහා තියෙන සංඛ්‍යා දෙක ගුණ කරනවා. இந்த பிரக்கெட் இல்லாம கொண்டு வந்து பிரக்கெட்க்கு முன்னால இருக்கிறதுனால நாங்கள் பெருக்கணும். 5 தர 3 15, 5 தர 2 10y சமன் அந்த பக்கம் இருக்கிறது அப்படியே எழுதுறது. அப்போ நாங்கள் පස්වරක් 3 15යි, පස්වර 2 10යි සමානයි. ඒ පැත්ත දින එක m ලියනවා. දැන් සමාන මැද දෙපැත්තට සමාන සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා කපන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට පැහැදිලියෙන් තේරෙනවා මෙතන පැහැදිලියෙන් තියෙනවා 10යි ඍණ කියලා තියෙනවා, මෙතන 10යි ඍණ කියලා තියෙනවා. මෙතන සමාන දෙනවා, මේ දෙකට මේක නැති වෙනවා. ரெண்டு பக்கம் ஒரே மாதிரியான நடுவில் சமன் இருந்து வெட்டிப்படும். பேலன்ஸ் யார் இருக்கிறாரு 15 3x. ஸோ 15 3x இப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. 3 பேருக்கு 15னா ஒருத்தருக்கு என்னென்னு காண நான் எக்ஸை தான் தனியாக ஆக்கணும். எக்ஸ் එක තනි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා 3ෙන් බෙදෙනවා දෙපැත්තට. 3ට 3 සුළු නම් x වෙනවා. මෙතන 3ෙන් සුළු කරාම 5 කියලා එනවා. මේක පළවෙනි මෙතඩ් එක. අපි ඊළඟ මෙතඩ් එක බලමු කොහොමද කියලා.
ඊළඟ දෙවෙනි මෙතඩ් එකෙන් කිසිම වෙනසක් නැහැ. කිසි වෙනසක් නැහැ කියන්නේ මොනවාද? ඒ ගානම විදිය තමයි මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙන අර 10යි කියන එක නැති කරන්න ඕන හින්දා මෙතන ඍණ 10යි කියන එක අපි ධන 10යි ධන 10යි කියලා දෙපැත්තට දානවා. එතකොට ඔටෝමැටිකලි මේක නැති වෙනවා කියන එක පෙනුමක් විතරයි මම වෙනසක් පෙන්ලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙන්න ඕන මේ විදිහට හැදුවොත් හරි මේ විදිහට හැදුවොත් හරි උත්තරේ කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔය ආකාරයෙන්ම අපි හදමු. අපි ඊළඟ ගාන වරහණක ඇතුලේ වරහණ එකක් දාලා තියෙනවා. බ්‍රැකට් උල්ලක බ්‍රැකට් උල්ල වදිනකේ. මේ වගේ ගණන් එනකොට මුලින්ම මොනවාද කරන්නේ? අපි වරහණකේ ඇතුලේ තියෙන වරහණ එක ඉවත් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. බ්‍රැකට් උල්ල කීකර බ්‍රැකට් தான் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க டச் பண்ணனும். அது வரைக்கும் நாங்க பெரிய බ්‍රැකට් ஒன்றும் செய்யக்கூடாது ரைட். එහෙනම් අපි ලොකු බ්‍රැකට් එකේ එම්ම තියලා ඇතුලේ තියෙන අර බ්‍රැකට් එක ඇතුළට ඉස්සරහා තියෙන සංඛ්‍යාත එක ගුණ කරනවා. දෙවරක් 3 6ix 2 තර 3 rx 2 තර 1 2 දෙවරක් එක ඍණ 2. ඊට පස්සේ ධන 5 කියලා තියෙනවා. ඒකත් දාලා වරහණක දාලා ඊට පස්සේ ලියනවා. දැන් ඊළඟ එක මේ බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් සුළු කරන තියෙනවා නම් ඉන්න බ්‍රැකට් වල කේද සරි සුළු කරන තියෙන සුළු කරමු. ඔව් සුළු කියලා. සංඛ්‍යා දෙක බලන්න. එකක් ඍණ එකක් ධන තියෙනවා. ධන පැත්ත වැඩි තියෙනවා. එහෙනම් ධන පැත්ත වැඩි නම් 5න් දෙකක් ගියාම ධන 3යි. rx ன்னு போட்டாச்சு. சய 2 சக 5 சக தான் கூடுதலாக ஆகவே அது கழிச்சேன்னு சொன்னா மீதி சக 3 இருக்கு சமன் 21. இப்போ இந்த பிரேக்கெட் இல்லாம போயிடும். அப்ப பிரேக்கெட்டை நாங்கள் இல்லாம எழுதிட்டு இப்போ என்ன செய்ய போறோம்? இந்த 3 மட்டும் சமன் கங்கால கொண்டு போறோம். ධන 3 මේ පැත්තෙන් ගෙනිච්ච ගමන් ඍණ 3 කියලා මාරුනේ. එතකොට 6x සමාන 21 අඩු කිරීම 3. එතකොට 21න් 3ක් ගියාම 18යි. 6 දෙනෙකුට 18යි නම් එක්කෙනෙකුට කීයද කියලා බලන්න 6න් බෙදනවා. 6 பேருக்கு 18 னா தனியா ஆக்கணும் மாதிரி இருந்தால் 6ஆல் பிரிச்சுன்னு சொன்னால் சரி. அப்போ எக்ஸ்ன்றையும் 3 வரும். இது மெத்தட் நம்பர் 1. ஸோ மெத்தட் நம்பர் 2ல என்ன நடந்தீங்கன்னு பார்ப்போம். மெத்தட் நம்பர் 2ல எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் இல்லை. சேம் திங் நடந்துட்டு ஆனால் இந்த தன 3 சக 3 வந்து இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு என்ன நடந்துக்குது? சய 3 2 மட்டும் போட்டுக்கிறேன். ஸோ போட்டு அதை மட்டும் காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் செஞ்சு போட்டால் அதே ஆன்சர் தான் வருது. இதோட කිසි වෙනසක් නැහැ. ඍණ 3 විතර අපිට දාලා තියෙන වෙනස. පොදු දාලා ඕක කපලා ඊට පස්සේ සේම් මෙතඩ් එකම ගිහලා තියෙනවා. ඔයාට තේරුණා කියලා මට පැහැදිලි. දැන් ඕකෙන් මොන හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් ඕගලන්ට මගෙන් අහන්න පුළුවන්.